ka chanela ka lo lom vek chewa tunlai boruak lian em mai kan hriat thei karon tar lang venga ani dan ziak angin pulal mon puya punte chuan Assam Rifle ko ran ram chungchang khami akha soi ka tam em maya chu party chungin khom thotan nia neita ka ni hetiang hian thu asoi ni min puna hi ZPM party beina maiba ka mimal in beina gemani atia pulal mon puya punte advisor to chief minister ania aizol nisari October sang ni le somni pali voin thotan nia ZPM party chung in khoma pulal mon puya punte advisor to chief minister chuan tunlaya Assam Rifle ko ranram chungchanga ama beina chu thubel chian don lo ani thu asoi pulal mon puya punte chuan Assam Rifle ko ranram chungchanga thubel chian don lo manga min pu tu puram kin lawahi kamishia chian tak ania chu wangin athu soi hi kalongai thu tak lem lawa tunma deu atang khan mi hi aron be fawa ni kumlam khan ZPM sarkar arin thu soin minran bena sajwala man lo deu chungpo in kalo be ram thinani ama hi MLA in thana tepo BJP le ZDU ticket tepo in aloding ve to thina minron biak fota ka chuan ti phunglenga Assam Rifle te hi chuakta se an mandir le ko ranram te hi engtia omzui tur chi ngemo ani le ti in kazota ani chuan sin ram ani thu min hrila keipo in ani tak chumole tia ka chang fe maya chu bak chu hetiang lam hoi kan soilo shimani biak in chungchang minron zot sek ati hi thudik lo ania min puna chungchanga hian phone call manga han biak katuma nima sala biak tlang theilovin om tatlat maya midang hne na tanga abiak theina zotin kawa be popta a governorin abedu che ti anga soya min pu na hi engtik ni nge tin ka zota ani chuan ni sari thlakwa ti in min changani hemini a asoya hian governor chu damlo na wangin damdoi ina aluta hetiang huna hian governor nen kan om dun lawa ko ran upa in hetianga dot asoi tamai hi makkati khop maya hetiangin governor in mi an bengai lo ti hi kan hre theu ome governor chu mezopa ho thukho banga kha hei hian abedu che ti mai chi an nil velo tunma chuan polangten governor han mute chu kan nei ve a ma se voin thleng hian mi malin governor hi bia in kala mungai lo shim ani ati pumwan puya chuan he in pu na hi tu ten emo ruwa manna ni in kashia ZPM hian party office kan la nei lo bok nen Assam Rifle chuak mai turanga ya an biak in party office an nei tum anga pu na ania party in ti mingchia tumna ania pulal thanzara MPCC president point an party office a thoi devin asoini in kalaushia makkati hle ani ZPM party baka keima mimal politics jinkong ti chhia tumna kangaya kabial rang tur zo hi Mizorama chuan Presbyterian bukna mun pui ber ani hialin karinga khilai biala min ti chhia tumale phur taka min beina kangai lo theilo arwa manna siam tu po mitam an ni karing lo tu party main an sarkar line engkau ran biak in ma hi nei sak tuma malakna an kalpuingam karing lova ZPM phe chu Presbyterian ko ran upa chief minister anei party president apo Presbyterian ko ran upa nei kania chu wangin min pun ang hi thilti ngam chi po ni in kaselo min pun a hi ngai jam har katia dot ani zia mi puishia ta pholan ani zel theinan dan hnuaya atul ang zela zui katum ani atibok